umfundisi othile wathi sihambela ubona umama umile laphaya uyahayikha indawo esemakhaya. Umfundisi uhamba ngeveni, mayembona umama uthwele imithwalo yakhe ekhanda, uthethe nengane ngemuva, abesephuma umfundisi emvulela la ngemuva amngenise umama la emotweni yakhe. Njengoba ehamba yomfundisi uloku yambona umama la esibukweni ukuthi usayithethile ingane noma ehlele emotweni, usayithwele futhi nale mthwalo yakhe. Uthi uma ngabe esefika lapha esemvulela ukuthi ehle, uthi yazi mama, ngesikhathi ngikunikeza i-lift bengizama ukwenza ukuthi umthwalo wakho ube lula, kodwa manje ngiyabona namanje usawuthwala umthwalo wakho, engakuthatha ingane uyihlathela eceleni emotweni, uthathe umthwalo uyibekela emotweni, kunokuthi uloku uyigqilazile uthwele imithwalo. Usethi-ke lo mama, hawu baba, mina sengajwayele ukuthwala, sekuze ukuthi noma ngingena la emotweni angizange ngisanaka nokuthi ikhona indlela yokuthula lo mthwalo ngoba sengijwayele ukuthwala. Iy'fundo zethu zanamuhla zisitshela ukuthi sesajwayela nathi ukuthwala imithwalo engenasidingo, noma-ke uNkulunkulu esesinikele 40 days wokuthi siphumelele imithwalo sisondele kuye, kodwa nanamuhla sisalokhu sithwele njalo. uNkulunkulu uyasikhumbuza esifundweni sokuqala mayethi mina sengikhohliwe ngazo zonke izinto ezedlule, sengidale konke kwabusha, kodwa nina niloku nibambelele ey'ntweni ey'ndala, engabe niyayeka nihambisane kanye nami nikhohlwe ngabo konke osekwedlule. uPawulos uyayilamula esifundweni sesibili uma ethi okwenza sithwale imithwalo engenamsebenzi, ukuthi sivumele abantu basikhumbuze ngezinto esesadlula kuzona. Ukhuluma kanjena nje uPawulos yingoba kade ethi ushumayeza abantu, kodwa bakhona abaloku bemkhumbuza ukuthi yini ongasitshela yona wena, kade ubulala amakholwa kuthangi lokhu, bokade uzingela amakholwa, namhla sokositshela ngoJesu, wazeni ngoJesu. Yingakho-ke uPawulos eqala nje ethi niyabona mina konke lokho kwedlule sengikubona njengemfucuza, imfucuza udoti olahliwe. Uthi mina sengakushiya konke lokho, uma nina niloku nibuyele emuva, nibuyela udoti ekawulahla, niyingcolisa nina, aningcolisi mina okwami ukuthi sengibheke phambili emvuzweni uNkulunkulu azonginika wona. Uzuyasho ukuthi angisho ukuthi ngcono, angikakwenzi konke uNkulunkulu afuna ukuthi ngikwenze, kodwa lokho okuncane sengikwenzile uNkulunkulu uzonginikeza umvuzo. Ngiyacabanga ukuthi iyona challenge yethu namuhla, ukuthi kufanele sesisebekini lokugcina lenkathi yokuzila. Mhlawumbe abanye bethu basabheke emuva babona ukuthi angenzanga okuningi engangiyalo ukuthi ngikwenze kulo 40 days, bese bevele belahla-ke ithemba. Uthi-ke uNkulunkulu namuhla mina sengikhohliwe ngaloko okusemuva, ngaleya mpilo wawuyiphila, lokho okuncane kuloko u-40 engangithe kwenze, sengikhohliwe ngaloko okubi, kodwa sengilindele ukukunikeza umvuzo. Mhlawumbe-ke kufanele senze njengoPawulu namuhla, sicele igrasi yalokukhohlwa, ngoba ukungakhohlwa ikona okusibuyisele emuva. Athi uNkulunkulu esehamba indawo ende nathi, kodwa siloku sibuyele emuva, siloku sithwele imithwalo engenasidingo, asisaboni nokuthi uNkulunkulu sesithwele yena, sekufuna le mithwalo siyihlise, sisalokhu siyithwele njalo. Uma-ke sisathwele le mithwalo, izofika iPhasika, okufanele lisinike usindiso, okufanele lisinike amagrasiya, sifike singawatholi ngoba sisathwele izinto ezingenamsebenzi. Ngesikhathi sisahlala eNewcastle, kwafika omunye umuntu wayethuthele efile ngoba ezofuna umuntu wayemkweleta laphaya emishini. Uma sengixoxa naye ngilokhu ngimhlisa njalo umoya, ekugcineni usethi uyazi kodwa baba, uNkulunkulu akafuni naleli zulu lakhe. Mangithi mina ngokushiswa yini, uthi yazi ukuthi la usuhambe kahle ngokukholwa, uyibona ukuthi sengiyenza intando kaNkulunkulu, qhamuka umuntu nje akwenze into embi ezokukhipha ekukholweni ikubuyisele esonweni. Sengithi-ke mina kuye uNkulunkulu akukhona ukuthi akafuni nezulu lakhe, kodwa yithini esibuthakathaka esivumela abantu ukuthi basikhiphe egrasini uNkulunkulu asinike lona, engabe siyabayeka nje abantu, siqhubeke naloko uNkulunkulu asibekele kona.
ibika levangeli lishilo namuhla lasikhumbuza okwashiwo ngesikhathi siqala lenkathi ukuthi uNkulunkulu akakwenameli ukufa kwesoni kodwa ufuna ukuba siphenduke siphile. Kunabantu abasacabanga ukuthi uNkulunkulu usinika imithetho yakhe ukuze ukuthi uma siyiphula aloku esishaya esiphanisha. uNkulunkulu umene esiswebhu ulinde yokuthi uphume endleleni bese kuphanisha. Namhla uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi akusiyena umuntu onjalo. uNkulunkulu akajajuliswa ukuthi sibe nezono, kodwa into emjabulisayo ukubona amaphutha ethu bese siphenduka abese sinika ukuphila, asinike futhi nalo mvuzo uPawulos akhuluma ngawo.